بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ونهج منهجهم إلى يوم الدين. هذا سورة الفاتحة کے تفسیر کے فشگ مدا تفسیر کلا ہو گے سورة الفاتحة کے تفسیر کے فرطمتین آئے آؤں من بلالیفا ادے فرطمت دے آئے بلالیفا تیمن آئے تو بلائے ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کا سورة الفاتحہ کا بھائی پر ربہ ونی مالک یوم الدین قیام دعا ہوگے بیر رسکنا ادھے اللہ سبحانہ وتعالی پوری کا آیت کا الرحمن الرحیم رحمان وانت رحیم وانت الہ الہ وہی پر ربہ ہوگا دن مالک یوم الدین یہ قیام دعا بیر رسکنا گے اہم وہی پر ربہ ہوگے حکمتا بہگتن ایک مقصدہ بہگتن بری واہ کا دکوافہ بے تفسیر المری بے فرم بیان پر ربنی اللہ سبحانہ وتعالی رحمت کے واہ کا الہ کے شامل بگمبا رحمت کے واہ کا بیان پر رب مفہو دن قیام دعا کے رسکلا کے واہ ہم الہ کی قیام دعا کے رسکلا کے بیان پر ربا فہم ایگن دیہ میں کدنی رحمتا امید قرما ایکی کا اللہ حضرت رحمتاً امید فرما اکیگا یا امین برا الہ حضرتاً عرون میں گئی تو بیرویت کم بسور دن چکے کم ان میں بیان پر ربا فمی ونی مومن انسان ہے کہ یہی ادوی فدا دون میں کہلا حرات کی ادوی فدا دونی گا افی ہے کہ امید ہے نواتا رحمتاً امید فرما انفی ہے کہ اللہ کا عذاب بیروتو لیکن تیرے افی رہے بس بارا گوسفکم گوانوا بارا گوسفکم گوانوا دونی ویٹے فدائیں انسانا حقیقت کا لیکن تیرے ابا اس تنکولے بڑو کو لافا انبا مدو کو لافا کم گوانوا انسانا حقیقت کا ویگن داری لگے دین بلائے رگا دین کو تو حقیقت کا خانتا تکیم انہوں ویگن داری اہم بگن اللہ سبحانہ وتعالی مولی قرآن بس الہ کہ بس پڑھ گا مونی مولی نفد اسلوبکم آیت تبہی پر ربا اور میں قرآن دینے میں کہ قرآن کے مقدمہ ہے کہ بطکہ سورة فاتحہ کہ مولی قرآن بہری حق ہمیں بیان پر افاوا قرآن کے لئے بہری حق ہمیں سورت کا ایبا خلاص حق ہوگا بے اہم مکم بس مولی قرآن کے اسلوب اللہ سبحانہ وتعالی یہ قرآن کے میں ماتیوری صورت کو میں بیان کرتا کہ میں پھولوں یہ قرآن کی آواز بداڑوں میں بڑھائے نوائے کو عبد بس نرکائے کے اہل ورین کے باہ کا بیان کرتا ہوں نواتا سورگے کے اہل ورین کے باہ کا سورگے کے نمت تک کے باہ کا بیان کرتا ہوں دن یہ آبی عبد بس انہانے نرکائے کے اہل ورین کے باہ کا نرکائے کے پورے عذاب کے باہ احمد دیبا اللہ سبحانہ وتعالی کہ قرآن کا نگوتا جماع ایک گوتا کہ نرکا گہولی ورنگ گواہ کا پوریم بیان پر ربا فکم گوانم سورگے گہولی ورنگ گواہ کا سورگے کے نیومت تک گواہ کا بیان پر ربا سورگے کے نیومت تک گواہ کا بیان پر ربا فکم گوانم یا بیدہ کہ ورگینا آئیت ورگینا دنتر کا ہم نرکا گا عذاب گواہ کا بیان پر ہمیں گوتا می سورت گویس ماتی میری سورت گویس اللہ سبحانہ وتعالی رحمت گواہ کا بیان پر گما بید گئی یام دعا گئے در رس کلام کن الہ کی بیان پر اللہ ونی عرون میں گئی تک حقیقت کا بیرویت کن نعمت سبب کی حقیقت کا مالک معنی کی بیر رس کلام یوم الدین اے یام الدوس مثلا الدین بہوگ مراد کی جزا اہم جزا دلوے بہوگے بیر رس کلام می آیت کا مالک بائی گرایت تو مالک یوم الدین اہم بس حسبے بغیر حقیقت کا مالک معنی کی ادوہ بہوری ہاں کمیں
milku woni kemba eppes farata ke do baare are foru wenne hamekani yamdu huriha kame milku woni kemba farata ke Allah subhanahu wa ta'ala duniya ke hakikata ke duniya ke eppes kame elawanu ne farata kame milku woni genwe ehna mes duniya ge boy mi honna dawwa kuruge fursat dimanne baarta ke ibabe dimanne me eba hutte fursat ke ehme ma ena ge dasbawa bayaka aniya very good mate ke dasbawa bayaka be sabu banda takko e duniya ge hingana e duniya ke Allah subhanahu wa ta'ala imtihan ke bochka labba fawa karikam gawati duniya ge tette bahinga ehna mes akhirat ko qiyamet duwa ifada kamaka da'wa kurabeni ifs maratil muwaqa hakikatwa niyayate dehelge midani adi miya gulugen hama qur'an ge tafsir kidu qur'an tafsir kurabum ge ilmeri gennawa ayat ko terege spikam bayan kurabba fe misal ka al-infitar surah ka Allah wahi kurabba gani wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin edu haki kondu hekan kale fana angade kon kametto edu haki kondu hekan kale fana angawadi bani kon kametto yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a bis nafsaka hama biska milku wadi milku gen wadi hembe nunto idwaha begum Allah wa qurba fa wali idwaha ki yawma yafirru al-mar'u min akhihi idwaha ki ay ni hayre akhaga ki ban filanda adwa wa ummihi wa abihi inege mahan mafan ki ban filanda adwa sawa ki ebis kamen inai idwaha ko dobe hemme ka koddibe ema timaga atugo huri hewkan tatta kum bayen hemme ka denge dani emme gaimi unna bes emi unna bes pura filan dua heki edwas emi Allah wahi qurba mi wani maryam suratu inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un kiman ilaha shay bin warta lekan wa man 'alayha adi duga ba huri hekich mane ke rujuwa wege mani kiman ilaha shay milku we wege bani wa ilayna yurja'un huri ha echikiman ilaha shay كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الدنيا متى قوا هوري هاي تفانا بجن داني دوه بجن إدوه قيام الدوه إمها إنسان إمها مخلوقة مارجن يوم فوقا يبتديها مخلوقة مارجن يوم فوقا الله سبحانه وتعالى إله وهي فان limanil mulkul yawm miyadu ge very kam bani ko kakon miyadu ge very kam bani kakon limanil mulkul yawm miyadu ge very kam bani kakon Allah subhanahu wa ta'ala egota wahi qurban fa hud ila subhanahu wa ta'ala wahi qurban lillahi alwahid alqahhar wanta ekkawanta ilaha shay'un ge baari henge bes nafsaka bare no forman henge ma rahmatu ke ba ka bayan ko ko ma ke ya bidda ke hakika to ga biruweri kan alwon no hetu enne ko da baban jine ekkan ei yamen tos sawati tabbe ke ko alwon men kitam me baraka e ko da takko kam ga di kitam me baraka alwon men e he ko da takko ulnu kam ga di alwon men men hakika to ga idwa biruweri kan e ba onnen jehe alwon mengi salaf salih yedo habbi be fulu be ka be bi fada Umar radhiyallahu anhu bidar wali kale ke fani ki kombe kale kan tibe fulu na baraka kale hidayah ba ummatu ke dewan khalifa eno to man nabiy sallallahu alaihi wasallam kale ke fan suwaru ge ga urweri ekama shahid ekama biha kan kale kale mana ga bayan ko ekama bidar wali udun nidayen ibbe bilige udun nidayen ibbe bilige kuriha emme suwar ke shawanani ka kufiyo ke ba mi imiha ka timan kale fan bidarati yuro wadaga moro fan ga amal ful kare kale ke fan ummatan adi deenat ka bodde vikanta tan algon men hakikatu ga ekanta ka be etere bisna fikur pura yoga hada bhawa ikan oin iruwes kale fan ko ga biruweri kan on mimbar mi himbe malubbe jaha hakikatu ga Allah subhanahu wa ta'ala ni ayat
باولبا أقول من مياه تلاوة كل من إله أقول من إله بفتبا لبوا فغير أقول من مياه تكيوا هيبقى إدريور كن هيتك جدنش مالك يوم الدين يوم الدوق بري إله نما دوغا حقيقة سورة الفاتحة يوم داهيبا خشوع التلميذ سبب كم غوانه مي بيرمل كم هيتك جنين كم غوانه مالك يوم الدين تمنيكي يوم الدوق الله بدر دوغا كلام من جهين فراتك එහෙම තිමන්න මේ පුරා කන්දත් හගීගතුගා මේ පුරා නමාදුත ඛුෂුවත් තරිකමයි කියන කොන්වත දෙක්කුන් තරිකමේ නූනියා අවසර වල පුරු විෆර කන්තත් රුකුවා සජිදයා ෆුල් විකංක ෆුල් මනකෝ පුරු නූනියා දෙකම නැහැ පුරබ්බා කන්දත් පුරු මුන්දා හිදුගා හගීගතුගා මීහාගේ හිත බිරුවෙතිකම් පරිච්ඡකම් ගමානම එකංකම් ඉස්ලාම් කුර්මගේ නාය ෆුර්සත් දිගගෙන් දාන ඉන්ෂාඅල්ලාහ් يفهمها مالك يوم الدين نهاية فرما ويقرأ ما فاني دين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إبا إله شيء عالمين هم إكن إبا إله شيء عالمين أدي هم إكن إبا إله شيء عالمين باقين نبي دانوا بيتروغا تفسير إنوري باي بينوري بيان قرأ بارا مهم باقين باقين أقول من جماعة نماذج القرآن بس أدي وكين نماذج القرآن بس أقول من كياني إياك نعبد كم من هيك بس باقي كمية كنماذج القرآن إمام فاتو جماعة كم من هيك بس إميه كوري إميه كنماذج كوري إخلاص تري كم كم شيء نسواب بيجين ابن حسين رحمه الله تعالى فاني إمام فاتو جميع كتب دانه එකකු නමාද කුරාය වර පොඩම සුසුවත් තිරකමයි අනෙකකු එහෙන්නම සමය දෙහිගෙන්නම පුරි මීහ නමාද කුරාය ඒනගේ ෆිහාරාගේ එකවුන්ට් එක්ක මේ ඒනම නිවලාලාගේ නමාද තෙරේගා ඒ හිසාබ හදා මී කුසුරදාන මානේ කුසුවත් තිරකම බේරවා ඒ නුබෙත් යහු مهم مكان وين يروس الله سبحانه وتعالى برحمتك لما تقول آية وما إله برحمة عن الكعسة بديها إياك نعبد وإياك نستعين على من نقول قرني بيلاش هميكن على من نقول قرني بيلاش هميكن على من واحد من بيلاش لما القرآن على من إمن جباه كمدكن الله سبحانه وتعالى حضرتك يا الله على من إمن كي بيلاه أركم القرآن بقول لك أنا نوال كم مرة ما تدري الله سبحانه وتعالى يدينك إله مشريتك الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم بيقول الله فوا سورة سورة الفاتحة إيه من سورة كم مرة ما تدري من الله الله حقيقة قالوا من جهاد وبدل قالوا من بنادي يا الله على من يمين يكيدا جماعة جماعة القرآن بينها شعر من كم القرآن على من قربة كودي وني كنتت نماذج بقربة وني كنتت على من سلام كنت فيش على من رأيهم بما حقيقة جماعة ونماذج كروجة مهم كم مي آية بديه كل إياك نعبد وإياك نستعين إكاني ما إكاني نماذج كراميها أدي نهاية قرآن بيما أقولنا بدل كوجة وكيل هندونا ما قرآن بيرو كنما إياك عبد هر كلام بيلاش قرآن بيما أقولنا نماذج سالي كتير بس بدل كوجة القرآن قال الله هاي ربنا من إياك نعبد أهرمن نقول بيلاش يعني إمن يكيد نماذج جماعة وكوري حقيقة كتير بقى أنا السوال أنت معمول نقول كتير كوني كنت إمام بيها هذا تحمل القرآن حقيقة إيه واحد كمي الله سبحانه وتعالى كنت إمن يكيد إيه جماعة ونماذج كوري إلى سبحانه وتعالى أقول من به خشوع تركن دابا متكا أدي أقول من إيه كأنكمغا نماذج بير بسنتن أن بقول تبي سأقول من المعاف كنت بعرف من الفهم سواب إن شاء الله جل وعلا إيه أميد بقولتها حقيقة تقول باي تفسير من بيان قرآن نهاية تقول إياك نعبد مثل ما قلتي هم إكاني أعلمين ما نقول قرآن بيلاش إهم بما يقول بيان قرآن نهاية تقول الله يكون تكن توحيد غايم كل دعاء توحيد غايم كل لازم ما كان دعاء كل دعاء شركم بريه بكم باقي دليل قرآن إيه
qur'anum beeru galama na'buduka egota aharmen alukon qur'ani velaasha එහෙම මොනාදුවා ලොකතියහු ඒක බානෙන් විශාලක බයික්නියු මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් සෙමිහු දවා කොමුන් දීචි තිමන්නෙමෙ කලේගේ ෆානු ඉලාහම් සල්කම් කරන් එද්දුව සඩානෙ අදි එහෙන් තිමන්නෙමෙන් ගෙල්ගුල් එහෙන් ඉලාහම් තක සල්කම් කරන් දෙන් ගොලි වස්තන් හදානෙ ඒකත කරේ ෆානු එබ්බස් වඩා ගන්න වාෂ එමිහු රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුෂාන කොන්ටි එහෙම ඒකංකම කී ඒ ඉස්ලාම් දීනුක බලා ගන්න කන්දතගේ නෝක ඒ ශිරුකගේ Allah Subhanahu wa ta'ala ruwodi gamba kame nukam ini iyyaka na'budu hame kani bela hashalman in evdes baratakan algonninge algonninge dua kurumuga algonninge alkumakat Allah haris paranje evdes kame in evdes baratakan evdes min baraka ba alage duwanikam niyatne hame kani bela hame gota Allah Subhanahu wa ta'ala ga hakuratun ekani ehi terikam එහි තිරිකම මයිකල් ඉදෙන්ජේ කංකමුග එනු එහි එවස් පරාජක වාග්ග එදිගෙන් වාන වයියාක නස්තයින් ඉයාක නඅබුදු වයියාක නස්තයින් ආහාරකම් අලුකුම් කරණේ හැමේකනි බෙයිලාංශ අද ආහාරමෙන් වාග්ගන් දෙවි දුවා කරණේ හැමේකනි බෙයිලාංශ මිසාලක ශිෆා දෙන්නේ බලිතකුන් ශිෆා දෙන්නේ අගොන්නෙන් බලිතකුන් ශිෆා දෙන්නේ එහි එවස් පරාජක දුවා කරණේ هذا ما هو منا وسيلة وسبقته في ذلك بيذكر ما فذكرت إنما بس الله سبحانه وتعالى حاضرة أما إكني شفان جل دعاء كاميابا جل دعاء كون هم إكن الله أكبر كاميابا كيه يبدس مراتك دبين إتشين يبدس مراتك جميل دعاء إتشينو كاميابا نهار مناسب سكول مدرسة هذا كو تست فيشن ورك كهريت يونيفرسيتي هذا كو تست فيشن එහෙම මේ ටෙස්ට් ෆෙජිකෙන් දාහිරුම දුවේති අහුනම අලුන්ෙන් ඒ ටෙස්ට් තක අලුන්ගේ දරිවර දරින්නම විස්නාතේ කාමියබ් දෙපානි කාමියබ් දුවා කරන් ජෙහෙනි වයිද්දගේ දුවා කරන් ජෙහෙනි හැමෝට නම්බා එහෙන් එබ්බස් පරාදක දුවා කොමකි ඒ හිරු ගමීහා ශිරුකෝ තෙරිය व्यक्तिගෙන් මුස්තානි ඉයාක නඅබුදු ව ඉයාක නස්තයින් කුරින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරත සනායා إله سبحانه وتعالى يا مدحاجة بستن أول من يوم فهوجا جن الله همكن أركون كراوا كإله حضرتك إكني كم واجين ندي تندمني نكم كم بيان يوم فهوجا جن أدي حقيقة ترى إمن مهم مقصد أهم من دنيا بسورة أول من إديه كنت تبغون هم فلنا إما فرتما كلاه بس أنا فرتما ريج بس هذه يفوق دينجه الناس بيان كوري الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فاوي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الصلاة من إله الله ويقربا فاوي الصلاة من إله جبيك بالسليم من إله على يبي من إله يبي الصلاة يتم مرادك نعم سورة الفاتحة الصلاة يتم مرادك لما سورة الفاتحة كما إبه آية تكتيمي بين آية تكتيمي الله سبحانه وتعالى حضرته أول من مدها يا سنة أدي إله سبحانه وتعالى كشي جنبا وتوجا إله سبحانه وتعالى حضرت تسمي كشي جنبا اسمه فلتكا اسمه فلتكون إله سنة مئتي فرت معايا إفوجا اهدنا الصراط المستقيم لحساب لكشني حقيقتها على خاصة اهدنا الصراط المستقيم دعاء بقولي حدوا بركون في إله أهربن كبير رب علمنا سيدا بجنبا تدمو دكوان اهدنا هداية دكوان ಹಿದಾಯತ್ಗೆ ಇವರು ಬಯಾನ್ ಹಿದಾಯತ್ಗೆ ದೇವತ್ತರಿ ಇಬ್ಬತ್ತರಕ್ಕೆ ಈ ಹಿದಾಯತ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಅನಬತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಿದಾಯತ್ ತೌಫೀಕ್ algun men hakikatuga Allah subhanahu wa ta'ala algun men mi gawme mi lobeti watangal ufammege mi anna muslim man bafan dibe lobeti man bafan ufammege mi anna
خذ وياك ودينك كي بسيدات التوفيق قدشون الله سبحانه وتعالى مسلم كبر التوفيق دفع فوا التوفيق الله سبحانه وتعالى التوفيق دفع هو سبب كي أقول لك إذا مثال كم نين كوجكو برازيل لانوا تهين دوما كم وفام بينما كافر بينما كم وفام بينما كيرت توان فارق جهما يبون كافر دعوت كبرون كم فرصة والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى أقول لك إذا كم سلام ورباركات إني الله سبحانه وتعالى هداية بكبي توفيق دبي دبي راجع وفهما مسلم ممّيكا بابّيكا فشنگ كجا وفهما هم بيجي كجا بربّر توفيق دبي إني الله سبحانه وتعالى أقول هم معلوم من حقيقة تبا مي مناسب كدرنا بنجي واحد أول من مي لوبيت بطن ده هاي زوان كدي إما دكّا ميكار واحد إمي هم بسيكون تكا بسنادم بيني مسك كورة خير مسلمنا أدي مسلمون كتير بسينما كم بالي كشميو भाई नहीं हम लोग इसने ना मसे पूरे चिको दिन के मान नफान चिको दिन बड़े दिन दिन नूही ये चिको दिन आमी के बिस्ना में कबूल कर दिन नूने नूही सुभान अल्लाह रुबे ते खुमी हादा बड़ तौफीक के हादा बड़ नियमत के नी हा के बड़ा कशी आरी कशी नरका सलाम को हो तौफीक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने के देखो मबरे हो तौफीक के बड़ नियमत को ना हिमी मा दिवी राज्य उफम बड़ नियमत अदि मुस्लिम दिवे राज्य के दिवे नस्ल के मम्मे का बप्पे का एमिया उफंगो ई इब्र बुड दुमत अदिगत ई मारुवन में मिनियम में देमेहेट मट्टका अवनन कुरंजी है कमे दुगते हो अवनन के मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला लब्बा फामिबा मी अमाम कमा मी अमना अमाम का हकीकत व देमेहेट मट्टका एक आस्की सबब कमगा इस्लाम दीन मारुवन के बात हमगा दायना डेवलपमेंट वालों ने कम नहीं का कोरे में बुरी हाँ से आवल में मच्छी लाज़मी है सबक आवल में खाब फाय दिवे लोगे मी वातन में खाब फाय आवल में ना हमें अमानत तरीके में आएगा इस्लामी गाँव में के वक्त का इस्लाम दुनिया इस्लाम का आवल में ना एक फहम इस्लामी गाँव में के वक्त का आवल में ना हमें नियति गेनिस्टी बा आवल में के कौन का मियाँ के वहाँ सोलिए तोली पवाली हम आवल में कुरंजे बुरी हाँ मसक का आवल में कुरंजे दुनिया का दीर्घ में बाइक का फिरना लगे पे हूँ आहार का फो आहार गंजौन तब बोड़ गया इस्लाम दीन अंगना मुस्लिम गाँव में तक दुनिया का हकीकत का मियाँ आप साथी का बस इस्लाम गाँव में कहूँ हमें ही खड़े गाँव में इस्लाम राज्य कानून हमें दिवे रात कम का भी नमः इस्लाम सोरा बोड़ हिमायत अल्लाह मुझे दोबारा बोड़ हिमायत लगे हो दिवे राज्य के कौम में रही थी सत्ता सह सुनने नबीला सुनने जमात में मुस्लिम का वान जिकेने बयान को फतुम ये बड़ा बड़ी हिमायत हम बीमा ये हिमायत अल्लाह दे तौफीक दी हम एकन दे में हेट मट का आवलो तरह कौम में नहीं कबिस हम कोरे में बुरिया मसकत को रखी यही वाला मुहिम कभी गाँव में कौन दे फाजिल माय इहदिन सिरातल मुस्तकीम एक तरह की मेरे हिदायत तौफीक जल मेरे हिदायत इरशाद इरशाद मिसाल का मीह का नसीहत दीगे एना मी इस्लाम या बड़ा फरहमत तेरे देने भी तिमन्ना मी उड़े ने बुरुदीनो ने मीह इस्लाम को एने क्या कोरश ए एकल फिरिम मीहा एने वेगन दान लोगे ते हो इरशाद हिदायत इरशाद कसम अल्लाह ए मीहाया लिव्वी सबब अल्लाह सुब्हानहु व तआला हकीकत का भाई मीम ने की सबब से लम्हा भाई मीम ने किया फोटे के सबब इस्लाम में यूरोप के भाई मीम ने किया फोटे के सबब दिमाग हादसा के सबब इस्लाम में ये हिदायत इरशाद अदि माय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिबा फल इरशाद कले गफान गोवाले दवत की ए इरशाद हिकं गाउन ने मेगली तबे हम बदवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोड़ बे फुल अबू तालिब किने तो ये कले गफान किया बड़ा तो इरशाद देखे तो हिन मिस इरशाद सुन असर ने मेरा तौफीक ने कम कवाना कितन इरशाद ने कम कम ने से भी है कम असर ने तौफीक वालों में अल्लाह देविकं ए हम शुक्र वेलवान जे कम ए हम दनवा आके कि हम में लोग पे वतन में मी usul to ko mati islam gi mati ga denot matta ka on korebe moy puriha masakata ka on ko kawu macca lazim je ba e me hidayat ge dewatte ne bayan kor babani tawfiqa irshad
ඉර්ෂාද් ලිබේනි ඉර්ෂාද් මානේ කේ කොම්මස් කාලේ දලීල කොම්මස් කාලේ මේ කේ නෝ බහේ ඒකේ අසර කුරානි මේක තවෆීක් අල්ලාහ් දෙපා ෆවාකම් වමානි ඉදින සිරාතල් මුස්තකිම් අනමින්න සීදා වෙගෙන මාතර මුත්තකම ඉතින් කීපකින් තෝ අල්වන්න දුආ කරන් ජීවි බයින් මිතන් අරාෆා අල්වන්න අල්ලාහ් දෙපා ෆවාකම් සීදා වෙගෙන මාතර එන්නේ මේ දුආලෙක් මච්ච සකාර ෆහර් මි දුආ කරනවා දුආලෙක් මච්ච ෆා මාදුබෙක සකාර ෆහර් فرض وزنه القرآن يكم قوانم ما دوك ستار فار اهدنا الصراط المستقيم أدنى سيدا وما في مدر قوان دي بدوا قرآن كيف بكتو مها تقرار كم بدوا قرآن مجيني وما تو بيجي حكمت من بيان قرآن يعني ميك مرادتي علمين هداية كمتك ثابت قدم سوا كمي هيتك لبيت هم بارم غوا مي هيتك بدل ودين داكش مسكتو نكون نيرا فإن منزل كم اسمها هي بدل එහෙම මතුස් සාබිත පන් දෙවමගේ දුආ කරා එහෙමගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වරක් දිනා කරපා දුආ එකක් කමන්නේ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اهتفر الله اله الا به ابيله بيومك ثابت قدم الصراط المستقيم اي سيدا මෙපට එමගකි එම්ස් කාල අඩි ගොඩක් කමෙන්නවා සීදා වගේ මානේ කි මයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් Allah subhanahu wa ta'ala hadiratun alwal men dekkevi magoi kidu Qur'an magu Nabi sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge magu efahuga Allah wa qurbahu yani maga nuwa kamaki koba siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim imamuna kofaalevi mihunge magennu mi kofaalevi mihunge magaki kobaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam tafsir qurba fa kale gufan tafsir ga mimani yahudi ni kofaalevi sababat kobaka nabu kofaalevi sababaki ibanunki kankan ragala danna kankan ragala engi tibaya Allah ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam habbu rasulaka ibamen gamilla darin ibamen bakkuran enge fadan ibamen engut ibamen ek engin ta anuge jahu emihum madina ya khaybaran wasam bendi emihunge 5 foot taku ga huri fawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra qur'ani hadurut gina huru gada bimakashi ehembe ibamen was madina ya enne gaib bani madina ya khaybaran ga wati එරතන ගොසින් මසුබෙන්නේ එමිහුණගේ එමිහුණගේ අමිල්ල දරින් बाकी kurang enge fadan mai rasulullah sallallahu alaihi wasallam enna me sikiratowi ingunas emihunge hasade veri kama andi emihunge gobgenti mi asti sabu faanu dan fiskolun kama emme fag rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala fulubba enna me subhanahu wa taala emme fag rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulubevi isma'il faanu dan fiskolun emmi kam ga hasadare sababun emihun engi tibe emihun habbu magun kibar gen diyama ibamihun Allah subhanahu wa taala kofa ifada mihun magen emmi ma mi ummatu ge sama himaya ragolu ban engi me eragolu magu ikhtiyar magu ragolu magu du kolla mihun de hama mikanda tuga teriya bannan me kabga tafsir go bayan ghairul maghdubi alayhim imamihun magen wala dhalin adi magu gelligen diya mihunge magen desmu magu gelligen diya mihunge ki nasara neki ibamin jahil bay ibamin neki ilmen nebbay ehma jahil kam mati ge mihuna fenunu gotaka kandata kuramun diya bay ge ehma mi ummatu bes mihunge tere hakikatu ga ragalan ilmen hasil lokottibe miha hitumuru gotaku alukam kuruma mifada kandata kurumga tibe mihunne ki ei ma mi baage tere bannane kamuga baykuga tafsirul be bayan qurafa ya to rabbe tahu ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim siratal ladina an'amta alaihim ihdina siratal ladina ihdina siratal mustaqim bayan qurafa e magaki ko baage itura tafsir qurafa ede tere Allah wa qurafa ni siratal ladina an'amta alaihim iba ilahi neka niumen divvi magakan maga heo maga nuwa mihun neki kombe yahudina nasara ni kofalen mihunna magilli di mihi
سيدا مغا إبا بايكي الله بايكا نيوم الدري ميكما بهيمة تلفتهم آسفالي حادثة الحادثة كي إفارقة من حادثة كي قالوا هم مسؤول بتفسير اسمه جندان إفارقة النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع من أنصار البيت في الوداع النبي رباي كله كفان الصحابي في الوداع إنه تام very fawa morning mane ki mar dere fawa moon fude ebe kale dohuri nabiy sallallahu alaihi wasallam ki leader ehme me kale gfana nista ku kale gfana washagami sahabinge e gotan yanna badalu tafis kale gfana dinu wada ganna kale gfana ge emotional intelligence mikya balance hakikatu ga e emme furihame kale gfana ko emme furihama leader ko baati كلك فان كون فدان كلك فان فداغا كل إيه كلك فان الصحابي في البداية ما يكون سؤال ربني يا فلان ما لك حزين يا فلان إيه وين نهاية كيف بيجي وين صحابي كيف بيجي كلك فان تاو تام وين بونك كتير النبي داروني ورب بدو كمكا النبي ورب بدو كمكا بسنا ودا إيه نيادو بوليه كاتي من منا خليك فانا التشمتين كعبوه به خليك فانا المجلس كره خليك فانا بيلوم غيرك وسواه تنكا هداله خليك فانا بدل به دنيا بتي اهم ما اصله حقيقه الصحابي के शरफ लिखती है पूरी दुनिया के इंसान के लिए एम को शरफ एम अल्लाह एम फौक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करे बेगता खले गफान सहाबी में इख्तियार करे को एम मिलाड़ एम मिन الصحابي هم نمبس ايش عرف لكم اكيد بس اكلمني دبني الصحابي بسنا بدايه وني نكما ديتري نيادو كابو كله فانا اكيد هده مجلس كره باق ركاي ان بس ما نام دو كله فانا بدايه وني سور के गेम में माथी गए तिमन में هذا كتير तिमन में كله فانا بدل كره तो एकमा देतेगा विष्णु بدايه एकमा देतेगा पड़ो ديره فنواني هم بيتاو مكربل هم بديره فنواني جن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه كلك فانا بس يبقى كلك فانا يكمل خبر يبدا فنواتي جبال جواب كلك فانا يبدا فنواتي هم كلك فانا هانو هوني مادو ابسچ විදාන හොන්න වෙනකොට නිසා සූරතුගේ ආය බාවාලෙන් فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صراط الذين أنعمت عليهم يبقى إله يوم الدفنين هنا يوم الدفنين النكي أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين نبينا صديقنا شهيدنا صالح එකලේ ගානුගේ සවාලුව ජවාබක ඒ ලිබුණි කො ජවාබෙත් તો ඒ කලේ ගානුවේ වඩා ගන්නවානි නිබේ කරුණා කි එහෙම සීදා වුණා තෙදමගටි ඒ නියමෙත් දෙවි විහුඳ මගේ ඒ නියමෙත් දෙවි විහුඳ කීකවාත أولئك مع الذين أنعم الله عليهم نبينا صديقنا شهيدنا صالح එම විවේකනුගේ මතිගා විවේකනු උනුම්ති කොතුක මතිගා උලවේත මසි කොෆිකම් ගවානම අරුගොන් මෙන්න හදීගතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරබ්බා ෆවා සිරාතුල් මුස්තකීම් මතිගා සාබිත වේ ති හදීගතුගා ખુલાසා ඒ මාලුමේ සලාම් බාමි අල්ලාහ් එබයක කොෆාලෙ විමියුගේ මගෝ ඒ යහූදීගේ මගෝ අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබාමි මගෝ ගෙල්වාදි මත මගෝ එබාමි අමින නෆ්ස මගෝ ගෙල්ලිගේ දිය මිහුගේ මගෝ ඒ නසාරයි එම මි උම්මතුගේ වෙස් එසිපලි දිගෙම්වා මින්නා උඹේ අරුවන්නේ ඒ මගුන් තකුන් එක්තිබාගා හැමේකන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නියමෙත් දෙවි මිහුගේ මගෝ මති ගාලුනේ සාබිතු කමසක කුරමාහි කවාෂ අවුන් දුවා කියලා වෙති අහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අරුවන්නේ නකි ඉලාහ් නියමෙත් දෙවි මිහුගේ මගෝ මතිලා සාබිතු වේ බයිබුත් බලෙවුන් අද අල්ලාහ් කොෆාලෙවි මිහුගේ මගුන්නා අද ඉලාහ් මග්ගෙල් ලිවි මත මග්ගෙල් ලිගෙල් දිය මිහුගේ මගුන්
ekibab Allah baik Allah subhanahu wa taala au min levu au min qura yo amal takaki Allah subhanahu wa taala ikhlas teri kamai kita qura yo amal takaki ba Allah subhanahu wa taala min levu au min emmin geniyen ikhlas teri qura au min de dunia ke baaj bil kama dunia ga au min يا توفيق الله سبحانه وتعالى من مرقد هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.